Uskrs. Nije Uskrs, nego Vaskrs. Dobro, Vaskrs. Bolje to da pomešam nego tradicionalni pozdrav. Hristo se rodi, srećan 1. maj. Vajstinu Vaskrs, nije se rodio nego Vaskrs. Htio sam da vas proverim, Moj Žiko. Najveći hrišćanski praznik slavi Isusov povratak u život, njegovo vaskrsnuće. Međutim, u zapadnoj kulturi, a sve više i na našim prostorima, fokus praznika nije Isus, već nešto drugo. Povodom nadolazećih blagdana diljem županije pripremaju se prigodne manifestacije. No ono čemu se osječki mališani ipak iz godine u godinu najviše raduju su motozeke koji naravno nikada ne dolaze praznih ruku. Da, motozeke. Jer ništa ne prenosi duh Vaskrsa bolje od odraslog čoveka u kostimu zeca na motociklu. Još nosi i poklone. Ovaj put imam hrpu uskršnjih jaja, žele bombona i naravno gomilu pošte. Sve za uskršnjeg zeku. Dobiva pošte koliko i Djed Mraz. Hvala na objašnjenju čoveku od plastelina. Znači, vaskršnji zeka je ekvivalent Deda Mrazu. Samo je zadužen za poklone za Vaskrs umjesto za Božić ili Novu godinu. A ti pokloni uključuju vaskršnja jaja. Međutim, tu se postavlja nekoliko pitanja. Sigurno se i vi pitate. Zašto bojamo jaja na Uskrs? Otkud dolazi uskršnji zeko? I zašto skriva jaja? Ok, prvo, vidi se da je ovo stariji crtani film, jer danas deca više ne pišu pisma da bi dobili odgovore na pitanja, već idu na Google. A drugo, da olakšam zeki posao, objasnit ću kakve žive veze imaju jaja i zeke sa najradosnijim hrišćanskim praznikom. Jer sam siguran da nema mnogo radosti u tome kad vas ljudi smaraju da se tucate jajima, a vama baš i nije do toga. Šta je, Boškić, da se tucamo? Nema šanse loše. Ajde da se tucamo, šta si sisica? Pusti Boškića na miru. Ako neće da se tuca, neće da se tuca. Šta ti nije jasno? Izvinjavam se. Prema najpopularnijoj teoriji, rani hrišćani su preuzeli vaskršnje običaje od pagana, koji su slavili Eoster, anglosaksonsku boginju proleća i novog života. Prema jednoj priči, ta boginja je u šumi naišla na ptičicu koja je od hladnoće umirala u snegu. I boginja je odlučila da je spasi, tako što će je pretvoriti u zeca. Jer svi znamo da nijedan zec nikada nije uginuo od hladnoće. S obzirom da je zec ranije bio ptica, nastavio je da nosi jaja. On ih je svake godine oslikavao i poklanjao boginji u znak zahvalnosti što mu je spasila život. Eto i zašto bojimo jaja. Lepo je održavati tradiciju, ali ako ste već uzbuđeni zbog nje, valjalo bi da znate njeno poreklo.